Ikaze nanone mu kiganiro Nolai aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Ikiganiro cyacu tugihere kuri Prince Kid. Uyu muramuzi yashinze ishyirahamwe rya Miss Rwanda. Benshi rero mu Miss muzi bamukesha ibyo byubahiro, ariko ubu hari mu mazi abira aterwa n'ibyaje kuva muri iyi Miss Rwanda, kuko yashinjwe gucuruza abana b'abangavu, kubacuruza kubakire, kubasambanya n'ibindi. Hanyuma abana havamo n'abitwa ba Mutesi Jolly baramushinja, bamwe bavuga ko ari urwango, ko ari uko hari imiryango ikomeye ndetse n'abashoramari bashakaga kumwiba uyu mushinga ko babonaga wunguka, kandi ushyiraho abantu bageraho bakamenyekana mu gihugu bikanabubakira ubuzima. Bashaka kwigaruriza rero, mu bavuzwe rero bashaka kwigaruriza havugamo Madame Jeannette Kagame wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'umukobwa we Ange Kagame. Ibi ariko bamwe bavuga ko ari bihuha, abandi bakavuga ko nabihuha, ko na ndori ivugira ubusa. Ari mu mazi abiri uyu muhungu rero, kuko yaje gukatirwa n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha mu mubarire imyaka 5 yose, ariko kubera ko yarenganaga icyo gihe murabizi Saga yari amaze gushaka umugore, nawe wari umwe muri abo bamisi wagiye kumushinjura. Amaze gushaka uyu mugore rero nta kundi yari kubigenza, yese yabangira ingata. Prince Kid mu yabangira ingata rero yaje kwisanga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi cyangwa muri Leta Texas, nahangana mu majyepfo ya Amerika usanguga na Mexique. Ntabwo byaje kumuhira rero, kuko yaje gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'umwaka ushize. Amaze muri gereza y'abimukira batuje amategeko hafi umwaka ugiye gushira. Prince Kid rero n'umugore we Lisa barafunze. Icyo kurufunzwe ubanza ari umugore akaba ari hanze. Byavuga ko aho muri Texas bafite umuryango. Ikibazo cyaje kuvuka rero, hari abibwiraga ati kubera ko yarenganaga reka ubwo acitse nibura bazamureka tuze, ariko si uko ubushinjacyaha bubibona bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bukuriwe na Madamu Habyarimana ngo bwahisemo kubitira impapuro zo kumuta muri yombi, mandadare. Abanyamerika nabo ntibazireba gutyo gusa, barazifata bahita bamuta muri yombi. Ngo ubu rero ubushinjacyaha buri kuvugana na Amerika mu rwego ngo kumugarura ngo azafungirwe mu Rwanda. Ariko Madame Habyarimana kuri ubushinjacyaha mubarire akavuga ko ngo bazamwoherereza. Ariko abanyarwanda muri abagome we. Nk'ubu Madame Habyarimana arashaka iki kuri Prince Kid? Ishimwe Prince Kagame aramushakaho iki pe? Mwamureza akiberaho ko ibyaciyemo ari byinshi. Ngayo nguko rero, ubwo Prince Kid rero ari mu mazi abira ko ashaka kwisanga yurijwe rutemikirere ikamukubita i Kanombe akakirizwa n'amapingu da. Naho iyo umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wasabye Kongo gufunga no gushaka FDLR ikayikuraho, ni mu gihe kandi Leta y'u Rwanda ivuga ko mu gihe FDLR kiri muri Kongo ingamba z'ubwirinzi zitazigera zihava. Patrick Mayati rero, nubwo abanyaburayi mutubwira ngo turwanye FDLR nibwo ibintu bizagenda neza, turagira tubabwire ko FDLR iri mu bice AFC M23 yafashe. Ngo nibaturangira hiri ubundi tuyirwanye. Rwabuze gica rero aho FDLR iherereye. Hagati aho aba FDLR bivuga ko bari mu Burundi bakaba no muri Kongo, nyamara kandi muri Kongo ntawerekana aho bari. Abandi bakavuga ko hari amajwi avuga ko FDLR bageze no murinda Perezida Tshisekedi. Ngayo nguko rero n'iby'akarere, FDLR se izarwagwa cyangwa bazayihorera? Ngayo nguko ibyo FDLR nta gaterera nzamba mu karere k'ibiyaga bigari. Hagati aho kandi FDLR ngibivugwa ngo no mu Burundi hari avuga ko iri mu mbonera kure, ndetse n'abarinda Perezida Evariste Ndayishimiye ngo harimo FDLR. Ibintu Burundi buhagana bwivuye inyuma bukavuga ko ari ubutekamutwe ngo gushaka guteza akavuye mu karere. Abanyaburayi se basobanukiwe ikibazo cya FDLR ku buryo bamenya ko abiri n'ahitari.
ni ikibazo gikomeye. Mbibutse ko FDLR imaze imyaka 30. Umuntu wese ushaka kwinjira muri Congo avuga FDLR. Congo rero ikaba ari ikibazo cyane kuko Red Tabara nayo iri muri Congo. Y'u Burundi bushatse kujya bavuga ko bugiye gushaka imitwe yitwaje intwaro. Uganda nayo ifite ADF naro wagira ngo iyi mitwe barayirema da kugira babone uko binjira muri Congo bajye kwiba amabuye y'agaciro akungahaye cyane rwose utakura handi rwose ngo hari n'amabuye ya Karitare hakurya. Ngayo nguko ni ikiganiro nolaye, nta kinyoma rwose. Hagataho rero ngo Ariana wa munyamakuru mucuti wa Trump ukorera muri White House uhagarariye Afurika yose muri Angola yageze aho asubiza ngo inkotanyi, arazibwira ati inkotanyi mwe nimukambeshyere jewe ndi umunyamakuru wabigize umwuga ukoresha ukuri, ibimenyetso ndetse ugerageza kubara izo yabonye. Uti nagiye mu bihugu byose, nasuye Congo mbona na presidence, Burundi mbona na presidence, White House mbona na president, bose nta numwe wamaye n'urumiya mu nshinja ko abamba amafaranga kugira ngo bavugire. Ahubwo nuko natangajwe n'ibibazo abanyekongo bafite mu makambi ndetse n'abadeplace, birambabaza cyane uburyo abantu babayeho gutyo. Akareba mvu nahisemo kuvuga ukuri, ngo kuri rero ntago wakugura. Uwo ni Ariana rero ameze nabi cyane rwose. Ni mu gihe abantu nka Rudatsimburwa n'abandi bavugira leta y'u Rwanda bari bamwatatse bavuga bati nta kintu ukora, ahubwo uri mu kwaha kwa Kisekedi narayishimiye ko guteza u Rwanda Amerika uduterateranya uducongeya. Gayo nguko ni ikiganiro online, nta kinyoma. Hano dukwitira inyuma ko uye ntabwo tureba ku ruhande ngo urabona ngo biragenda gute. Ikindi rero ngo abakire bakoranaga na Perezida Paul Kagame ngo batangiye kwimukira i Burundi da. Witwa Aliko Dangote, umukire wa mbere muri Afurika ukomoka muri Nigeria, ngo agiye gufungura inganda mu Burundi. Ni mu gihe Leta Zunze za Amerika zahaye inkunga amamiliyari n'amamiliyari Burundi mu gihe cy'imyaka 5 ngo yo gufasha ubuzima, igisata cy'ubuzima. Ndetse Kenya nayo yohereje wihagarariye mu Burundi ngo ajya kubwira Perezida Ndayishimiye ati rwose turashaka kubana neza. Ni mu gihe kuva ikibazo cya M23 cyavuka Kenya ikajya inyuma y'u Rwanda, umubano w'u Burundi na Kenya rwose warumeze nabi cyane. Abanyamerika rero niba babigiyemo Kinyiko ngigasubira n'u Burundi, byaba ari ibindi. Biragaragara ko inshuti z'u Rwanda zaba ziri kuruvaho zijya mu majepfo mu Burundi. Nuko bireba umuntu akabisengura, abasesengura geopolitique bavuga ko ibintu biri guhinduka ku ntera ikomeye cyane. Ngayo nguko Bufaransa na Amerika rero ngo bimaze kubwira u Rwanda na Perezida Paul Kagame ko atakwiye kubibara ko ari inshuti kuko ngo ibyo bari gukorana bitari kugenda neza cyane, kubera impamvu ko agomba kubaga akifasha ndetse akirwanaho. Aya ni amakuru ari kwisirasimbya hano ku mbuga nkoranyambaga. Muri episode yacu y'aya makuru iza gukurikira turababwira ko ikibazo cya Scovia Mutesi cyafashe indi ntera. Turababwira amabanga yahishwe, uburyo ari inasi, akaba ari umunyamakuru, akaba yarafunzwe azira gufungirwa impapuro mpimbano, akavamo bagirwa umuyobozi wa RMC nta n'ibyangombwa afite, nta bumenyi afite bwo kwayobora. Turajya no mu muryango, impamvu ahisha imiryango ye ni documentaire muzo gukurikira mu kanya ku isaha y'isa 7 saa 8. Reka rero mbifurize umunsi mwiza, babwira ngo kora share, subscribe na like, ubundi dukwitire ikinyoma hakubuye umenye n'ibyahishwe. Iyi documentaire ivuga ku mabanga ya Mutesi Scovia muraza kwikurikira hano mu makuru yacu akurikira. Uwiteka bane namwe, bye bye.